Ziyakhula inkxalabo malunga neziganeko zobuqhetseba bezindlu obujoliswe kubaninizindlu abadala eSoweto. Isiseko soluntu iMotsamai Assistance Programs ithi iqaphele ukwanda kweziganeko apho abantu abadala basuswa ngokungekho mthethweni emakhayeni abo ngabantu abatyhola ukuba bathenge izindlu. Esi siseko sicela ii-arhente zogcino-mthetho ukuba ziphande ngokupheleleyo iingxabano zobunini bendlu ngaphambi kokuba zikhuphe abantu kwaye ziqinisekise ukuba abemi abasengozini bayakhuselwa. Buyaqhubeka nokwanda ubugebengu bokuthengiswa kwezindlu zabantu ngokungemthetho endaweni yaseSoweto njengoba inhlangano engenzi inzuzo eliswana nalobu bugebengu iMotsamai Assistance Programs ithi ke ayanyuka amacala ewatholayo kwizingxenye zeSoweto. We would like to warn all the police who are involved kulento yabogogo abahijackelwa izindlu. Kunescam esikhona la eSoweto and siyabawona ngoba ama-case avuliwe. Amaphoyisa acindezela abogogo bayakhishwa ezindlini and njengoba abogogo bakhishwa kanje ezindlini kufika umuntu afike athi uphethe ama-document ukuthi abogogo abaphume ezindlini yena uthenge indlu ukuthi uyithenge kubani asazi. Kusenjalo kube sekuphonselwa inselelo kwiziphathimandla ukuba ke zenze ubulungiswa njengoba izaguga eziningi sigcine sezikhishiwe ezindlini zazo. Thina siyatholakala ku-organization ku-MAP inamba yethu ye-MAP ukuthi sisize abantu sisiza wonke umuntu ongakhona ukuthi a-afforde ama-legal fees wase-high court wawonke lama-court even ama-drafting okudraft ukuthi simfakele amaloni abahlali bonke abakhala ngezindlu ngoba sesiyazi ukuthi sibabambephi bonke abaku-government bayazi ukuthi kwenzakalani ngalento ezindlu. And ngithanda ukuthi ngiphinde futhi ngithi uma uya eMasters kunale trend yokuthi uma uyenza an agent application bazokutshela ukuthi bafuna ama-original document. Where did you see that? Uma indlu idayisiwe umnikazi wayo weqiniso ehlala phakathi futhi engazi lokho ke kuwubugebengu obizwa ngokuthi i-property fraud noma i-title deed fraud. Ngokomthetho waseNingizimu Afrika lolu hlobo lokudayiswa alukho ngemthethweni neze futhi ke ludala ukuthi konke okwenziwe kuthathwe njengento engasho lutho. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu ngiseProtea.